Abe ebla we nye avetli to le Peki. Okay. Ata ne bla to chola o yire o no vi avetli to gbo. Ne pemi to chola o yire chami ogbo. Okay. Ne atabu chola o yire blango. Okay. Albe nanuma do awlema. Everlove TV right here at Hohoe. Aba alekenanya Hohoe pe Gbidukor zadum. Ike Everlove TV miwa ejagba agare oduma. Aba aleke ponemi wona ehia nye na migara azama ye make na shobo mi kra ma chicharon wado jena mi kura azamba to manyawo aleka zakọ yima migara togbe George Ndinya alogbe wo fo George. For George. Okay, over for George. Mekere wona egba pan kama wa ado jena mi uncle for George. Dogo Gbidukor zade. Nu kanya Gbidukor za. Gbidukor za la enye fufofo alo fufo gugu fufu le Peki ao beli Hohoe to o domaine. Okay. Fufu na kavi dadala kavi onye cho mwatwi. Okay. Kakako gbanala ozoma gbanala jehela yo we ba nye Peki ao. Okay. Ami ao kenye anye retola yo we ba nye egbian ao. Wa ni. Alo mente mia nkwe mami kwacho mwatwi gbin eta mi va unite back a emi uchon ko ne Gbidukor gbin kata wa ba kwa kata ogbo fufu kata Gbidukor. Okay. Nena atiando nkuji when was the last time emi tepopa jigbanto ikemi do azan atiando nkuji Madu nkuji. Okay. Anye 2nd December 1995. 2nd December 1995. Le Hohoe fia emi jago. So nuka jofi nemi do le fia mi ide Peki. What's the reason behind it? Alo nyebe mi mata ejebe won wadu ile. Denamai agome be fifla novi atakpli kuma yes. Albe fifia barakuma bona barakuna me se atakpele kuma gomo veduma alo akpa ye ogodi a venovio enye ikenya achukpele chie kwa nene ma wo yo ni ma atakpele kuma albe etala o matu ama odomo. Okay. Etala ni nyebe wona ve atagbala agbave kuma gbo aso mi ma nye nukunu ane eni be duima sunu kele ayin gbela eya ko tututu ele wani ya ta fifiara na me hia manya yire no via gbako eyiro feme. Okay. Let's come to this. No one ever me ho mi di chami de ko Peki la afa yo katan le fuma mi ho family member le fuma ma abe ebla we nye avetli to le Peki. Okay. Ata ne bla to chola o yire o no vi avetli to gbo ne pemi to chola o yire chami ogbo. Okay. Ne atabu chola o yire blango. Okay. Albe nanuma do awlema albe abeshiabela asore o dum. Ike corona ba when was the last time you got it? Oh, corona about the phonemi vie albe on the 2020 day o hiame mi adu silver jubilee. Oh, ake corona ba glen waname kake susua ya legislation ko ba ne abe fifia wo ba dasle Coloria au bas de mon émission. Mi attendre à Albert Lankudo, Everlove voiton, 25 years of Gbidukor reunification. Okay. Akpa, let's come to Akpa. Leke biko adune leke mi efia ko tena bopu. Ntado jinu kata e mi duna zanya. Oh, etabe for unity, right? Unity, reunification. Okay. About over 300 to 400 years la. Yes, were separated. Okay. So, unfortunately, Peki bano Gold Coast colony, Hohoe bano mandated territory. They were under two foreign empires. Wow. Albe administration kuna viola, albe toto ata na viola. Kake duko tu ya mahala, onya de venawo na viogbo eshiayi wani. And nakaha agado jonabe mi ba le mojila another group straight cross water by the Accra. Okay. Your form
gbese community la kra fifi la gbese community la kra ike wo ho onye gbiyan ogbiyan o founding fathers of gbe wani etale azea mela egema nchento guest of honor eke polo gbete to ogbane akpebene jagba adoje na mi let's come to azande nuka wo enienu ike eno na ma bukeke vada shine egba pon kekaji egba to yen be novi ojeshi obo no okay ezo development enu ya ofifi akaka me ya totro be da develop abe Kenya steering committee anya Gbidukor la enye facilitator okay eke domuse dumevio do fa dodo bunovio abe kwadon to ala Gbin rural bank okay polito ekra village le Gbin gbe poto la their facilitators be nyo wanuji do me abe so ha akodo awo albe akodo do no ba culture allo dressing ka ko mu mieten wona dressing ka ko abalaka la kwanya efiare yes ko avoye ya mi wa efia enye tonle ami o okay albe ami o especially there 25th anniversary okay albe dress code ya albe gba ya enu ma kwa gbe no boy fia le wana magba la da ko dress code ya evie nto okay as a cultural background ola yes ancestral drumming groups are only okay akpi banube bobo ya nchola ava over okay egbanigba pelu vuvu agbolo kuna vio nan abemi atogbi o we gba de kegba aka le o le konemia egbevio han ekemi jagba bi amegere o nyanu le de o asafo group kra volo asi beti okay ne nya ayijia le egba panka kama na me nya ba gamanche enya ni taki yenya america yenya america bona asanya no guest of honor le egba pa zande na me divo nya kai ano shine youth awo youth in particular me chona azakọ wona ba anu manyeta no taflache mi wona nu yokama jeba mi awo azanya mi pa unification azanya ojo mi akọ dunku na noji awo na no ike atumi ontoro kaka mi va wona nu gbegbele no yokama jeba mi awo nyaka la show na agbona adumavio youth togbe vevie tonye gba be youth vio o ajesoro ku be yo egbian wala anu kware to mi yen ya ta bo gbonono wala eyan ba nkore nno me egbian wala vevie dola mi yen wona do nko ma wo kwa mi be gbian o cho ogbela mi ami egbinaka aba avo me na ko ka yen dom ye wona ya ta bi akagbila mi yen for weaving we have been trading yarns for weaving kuna vio family kanye major operation kele ni ashi maudi dia afawo ngba oli ohia be betona do vivi awudo atala gbagbe ma de vi o me le fie ba amesham na jagba ni vile do ku mai ni wo dore amara ko nkuma nu magabia nkuna o no naviao wento wo ere ne akwomenu awane ado o ha vie kenejila adorengo o abaso na ne akpa edemona mi onto si ebe nya kai le shi na Gbidukor alo yutawa anya gbanto iko gbona mi nya ba yo nya me yo tuna na tefa anu kware de ma sego na ma yo nya me yo tuna na tefa yo ma dala pa yo ma vivi na mo do wo nya do yo na to sansan na ma kai cho moche alo ogba yo gbinaka yeta okochonko na yo be Gbidukor ta agba Everlove TV me ever Hohoe what no claim subscribe and be part of this great family what to konye na no apomo nu sianwu la apomo na no kwa na pon sianwu ike jojogo la tia agba ape togbe
follow us. Subscribe to Everlove TV on YouTube. Those of you watching on Facebook, please. Those of you watching on Facebook, please. If you really want us to continue this job and do this for you, be in your various houses and then be watching this thing, go to YouTube, subscribe to Everlove TV and put notification on so that anytime we bring this content, you'll be the first person to have it.